sige. Lepas ya semua sisi dapat.
driver di lintas Kedabuhan atau unit L300 teman-teman, yang angkut buah kelapa sawit teman-teman ya. Kelok-kelok siap. Ya gini lah teman-teman, lagi anak CCTV lagi sodrek di Kedabuhan Desa Jantor Kota Subuh Salam ini, lagi di Kedabuhan teman-teman, nyodrek unit-unit lintas Aceh. Unit Sepakat Group. Ini lagi ranjak di Kedabuhan Desa Jantor Kota Subuh Salam nang Aceh Darussalam. Mana? Siapa belakang? Siapa belakang? Nggak tahu, aku pun udah 3 hari di sini. Oke lah, hati-hati. Ini Hino Lohan teman-teman, Sepakat Grup yang lagi nanjak di Kedabuhan Desa Jantor Kota Subuh Salam nang Aceh Darussalam.